College pun bro session pat te nakaling jonga kane kade ka last video bangan batai biang igini gijuk skijuk baro te nakaling jongka meklia police ru kala permit ka notice ba kan bu da ka last date ba kan pedeng ya kita ki application ke jong pi ban penbet iginu ginu gijum kala baro te ngadap aibut nyadu pasdang ngadap sna video ngadap batai nadu pasdang exam hadu atau exam hadu ba la kod exam ru ai nang don sidan giba bakla te kande kelas video bangan batai sepang gini mo ban batai ban ai jingi bar markul akut setengah result baik munang ni sekmat nasional setengah result ban predik kita gi code of a bar setengah kita te habe de bekine dengan batai swa kowe kaban kong kumba ngatrai bar kilo i ka video hapo shilong mila depan mi ba itu kiba yoihi dalai kijong gikmat ya kita kibalet tu lane lada late complaint kita ginong up invigilator ki claim le ya kata kita dap ong ba video mi sakmat late complaint phab late hi dalade phab late shapo ki office sp hapo ki district kijong phi ya kata kare ka fast ngatrai baro kali i te kasyong bai sa phi philate nya phimlet kita kasyong bai phi mar bai phile ma phi bato exam philate kabiang lada phimlet kata ngimla le ere ban fus ya kata te nagaleng jonga tengala yarap kat bala ban penmi video batai kita baro te gila don ketu kane gila lej te barang lej ru gila don de sepet ke ban jian ang ta te ban predik ya kata kaban wan jong kata te ngamla le ban ong te kasyong bai phi candidate ban raise voice ko tengah tai te have I day berkatu te pin sapet bet kaban jian da gila wan jing tip gila le ya kakam nagaleng jonga kila polis kabar kibun mah kiba message hadu mentaro ngada batai tu video ba kiba bakala roll number bakala series kumta ter ba video ban application teh katu kopor ba ngamtip kipidang nang pedang tengah langsung baik phone hi helpline number kila dab ai phone ka por long tray te menta pade kila penmi marba kipidang kita ki application te kila penmi da ka notice ba baro kita kiba bakala roll number kiba ai complain kiba le kino baro phiaban kishim baik kin pedang epi tang hadu 6 June last date this Friday 6 June te le gumno le kham koloi submit kita gi jinon kam jong phi la yang ta lakot nomor ba ki kwa ban penmi kloi no e ka result te lada kibun plat kini ki complain ka result ka pending dengan police wa kane ka notice na po ka miklia police ki yu bala penmi this is for general information to all candidates as the written test has been successfully completed. Nada completed baro ki exam jong Meklia Police. The CRB office is contemplating on the careful examination of answer script. Menta kan dewi stang ban correct ki answer script and OMR sheet of all the different nines examination with an aims to speed up the process in order to declare result early. Ki kwa ban declare kloy kata result. However, due to pouring application kiwan siwan kiwa complain lagi jong mo ngala dapat batai kawe complain mar bakajing bun plat unfair kabar claim penbej kijing baklai question paper hak jong sentar amde re baro don kiba penbej dan kiba claim penbej so katu ngala dapong ba ngala dap form ru daga group ba fidei ban yelek ben dia miabun kenang ba hakatu kesentar jong pi kila ban ai extra mark nam ta gitu ki question ki jong pi mar ba claim penbej kata kowe malai dam tagi bakala series bakala roll number marba sla bakala series all ketua question jupi gon marba kimnang reban pendap dau ngan ai series kanete lada korek ru la bakala stang da bahaboki ki pen nyarap epi tho e te la yu te lada ki korek te lada db ki tho e te la du mak kila feel back te katar kowe te bakala number le te lakut bakala number lakut pinom gnum yo baik non nol baik non yo mak ai zero nil te kata kowe te takadau ngadong ba play ben complain to application te labun ba le to application jong mention room number mention ka center ka room number ter baro kita ke baro submit lang admit card jong pin mar don room number submit lang admit card mention kata ke jong bakla jong pi that's it submit lang kita dokumen like submit chapo central recruitment board office po mauro. Therefore, it is requested all concerned candidates to kindly submit applications, complaint, petition, representation, or any other issue pertaining to the recently concluded written test on or before 6 June during the office hour, failing which no application complaint extra will be entertained beyond the specific date. Ka last date kan day baik 3 June kino kijing bakla kijing pi kwa complaint kino baro
by 6 Jun pila deban late complain lut baro nangta adap 6 Jun nom pediang shoot lanu nuru te sakan mau kitu baro rapis ngau artatin sibakala pendap kumno to application man penhun ni kami sim jong pi to application like submit back nganomla areban penhun ni pi marbun bhai pila message ngabakla tong unetok ngabakla yuk penyong yau override yau yang tu mau to series ngat to tang ma override dah pa penyong long okey kam lele ka tu nomor bah penyong ka biang la itu tam lelerin mar ba kan read bitang tu bayong tama pimpat hun to application ban nam ta kata ken sapej kanu kudu jengja kan salek na kaleng jongka CRB Central Permanent Brut ino jing ba pimla ban hun ba feeling ba pili baro to application submit by 6 Jun baro kan ba kitu ba ngalada bang mal marbun bha kitu ba claim mention yaga lani ki invigilator campaign page ya ki underline ya kata ka grammar ka UB constable te napo senya namons kibun baha napo senya namons ki bala ayu te nang tu te kibun ba campaign page ya katu te kitu badai lang nang tu sakan mau ban da late submit ki application jung pi la try la don bun hi bla submit ki application lo dapsna ka group rong tu te try ki la persang ki bla te kitu badang ayu das ngo ba pi de shisha te ban late an submit application man habjo jaka marks jong gitu maral la pi wrong pi ben yo marks baik kono la pi wrong pi ben yo marks baik ya gitu question jong grammar sa penru san pau ki ba klem ban baik mar habaro kisenta ki babun la ban baik ngada ban kali ki ong ba shua mas naga exam la ban pen baik la correct te haka sentar jong pi ki klem ban baik so pi ben yo marks baik hawe de gitu ki santali question wish po mark te phaban yu te kan ma we kata kowe te itu ba kelas series ba kelai baro sekan mau to application submit te gidon ki ba la phone leng ba helpline number mangalada ong phone ba helpline number te gidon ki la to leng ba email to okay ki ong ba la biang ki la email to kila ban to leng ba email ru esong la ka jong phima te gidon ki mom suhun ban to leng ba email te kila ban lek hi markmat submit application jong phi by 6 June te dakan mau ban dabu yaladir ka copy nomor ba if maybe marba pila kenya ki marks jong phi kata ka marks ka jingyo jong phi bat ka jingyo ka to por kami hab so on that day also pila ban raise ka voice jong phi with the application kumta page but nakaliang ka jong ga yuru ki hapan mi ya answer key mo before showan ban mi result answer key ki ban mi khnang ba ma phiru pila ban tip ba ngayo ka tamak te balay ngaduna kamta ki ban don be kata kin sapen mi nga try te ya katar ngi se up te karau ke ban khen lupai gi maksung phi bio kanno te expectation be de ben yo ta te la phim yo phi khen lupa na dum taro e ba korek be gorong le phim yo phi bla man object ro ka tu ka la mi ka result nomor ba still time ting don te tang ka tai kane be kelas video habe de kini complain e baro be kelas video angan pan mi show ngana batai show mar ba la batai bun ba na do bastang adu bakut ki message one kali nga thaj pan jubab te tama kala arab hi na do bastang mar ba kibun kim tip e te ndala yarab an pan video kila ui okay don kam le tam ta te kila le wat ni tip te la yo jiktip lang ki balej lawan ya thu tengala ya thu lang ki ba bompat lej te turuk la yo jiktip lang takadau kasalong puring application kemne shibun kisaya bun balej te ada don gitu mempelai jadi mentaro fisngau rotin pi bakala series number pi bakala roll number pi bakala any kijing bakala ma mar ba main important ne bakala ka debek ada pi bakala series te la flop baj ma ba roll number kita artali te main te gidon pi ba bakala ro to date to kerteng kita ri ba object te kata ngamla re ban ong ei ban penuhun pi to application submit nomang ada ong pi ba amle leri kita mar ba inom pe jere ta ka tarik mar bagila tip te bahaka tu kasngi gari ka kata tarik jongkane ka post te tang bala da phim hone kata to application page yang bagala to ka tarik pin sa check magi kata amle leri ka kan non jingwir ya tang man to application banga bakala ban to ka tarik haja ka ban to tarik ni to da ka date of birth kidon ba to kumtaro te sak ega yang tu rule number ngi penyong artali yang tung tu katar kowe marbun kisentar kisam ai umar shit artali te pila penyong baik bro artali yang tu te katu kowe ro piaban to application ba rule number pia mention kan ba rule number nga kata pe ka umar shit ngalakum penyong artali
shu kum zero ngai thok zero bat hapo ngai thok no tu no thing ngai punyang artli ya kum kata mention marba ka kin sapan bet ya kata bade kata mo saya rap ta kadau te any kanu kanu ba fisngo artin yelde ba ngabakala ta baka marba play yo ka to ko ka shit play hi hangno ko bakala hangno ko bade te selai ko non kamo by 6 June penbej lo de jum kala baro dan mangta no complaint no nothing mdon kam show ngini aba istangka result te ngam sepej kawan mi hadin kinotis kan semi nang nesmat na yai mi shemi dengan sepen tip kita aru dengan sa senang sina show video habede kita ikut off baro nakapor bat ba kambun kam ta kadang ngamla man penmi kloy te ngaya persang hi man kasni kowe artali man penmi video tetang kan nahi kule